dari lomba azan kategori remaja. Selanjutnya nomor peserta 05 atas nama Zulfitra Fadil Yaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Terima kasih, itulah tadi penampilan azan dari Zulfitra Fadil Yaman. Subhanallah, indah juga kumandang azannya.